Ngari ya kuge yaje sibitari ya level 5 kugwata mutino ikete mwaje sibitari Kenyatta. Akuru banjuri kuregana na untwire bwaka baine bakiuga ne bugotumirwa kunyamari akari. Mwana niretwa mathido ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN KINYA. Achiari ba primary ya igakiramba mara kauntini ya Thaa nithi nebetete na mbere kwamba kambe cukuru neu bakenda gutarirerwa niki cukuru wetigwitikiria class ya grade 7. Achiari baba nebetete na mbere gwika anabao nja bakiuga anabao bara barathiririe kigerio kya grade 6 cukuru ne oeu gotino bageta mwanka cukuru etikirwe kujokia grade 7. Mate Mugambi katutaririe. Rwimbo roro ntugo ya kathatu aciari na nkinya endi wega bacukuria primary yega kiramba wandi ya mwembe wa barwinaga bagetindaga kiri cukuru no bakiendaga kumenya abora kiathire kenda baperu akira chikia junior secondary. Dotumba kolutana beto tora baromidageria tobaga atobaira konge. Mwalimu wetu Mr. Kamwara nibuko muona edirare musengu abuyete mwele kobwa nembiete gakiramba diari beto nembiete gakiramba minoga na nkinya muthuro munene aciari baba bariuga kithomo mwako na nkinya arimu kwao baugindo na batikomenya ikigitumi kana kira kiaraithirwe kenda baperwa kira chigiki bakiugaga na bao bakathinaga bonene kuringaga ngendo kuthikire cukuru ira ingi. Turomire twana kuma grade 1 mwanka grade 6 na ndaike ya mwisho mario mathou iso ana baiso ka skulu nio tukwirwa tutona kiradi kya grade K grade 7 tuka sukuru yatega kiramba tutiyata kiradi kya CBC gotege ntoteta na sukuru kiani ne kenene matangi malojane maingi sana ali wo beto ne bega performance ratole ko buruna performance mwana kwa makelemani na alia agite kola na kirato ngwete kya silingi magana maile ato mina byumya biele ngotereka adiari beto ngotereka adiari beto kiongera baugite cukuru mutori ira bachindaga kimathomo miako michetho na nkinya kira gintu iche chiombire kunenkerwa ira chibibi nabo komba gutigwa ukauga ana beto bala beyo baskuru population yetu enana 275 na bangire ndi 7 ni ana 33 na twathi na ubakwiro bathi bationa ana tababa twina boa na twena mama kengi kula kwina grade 7 ana baube nao ni ana 12 nikankurigara ana beto baroda wega sana performance ya skulu ni mbega sana ni ambeleria gokereria minisco leo twarutwa minisco eno tukinairwa minisco ni ete ukinya nombi tutikinya itu kuma pulisoni ara gwakwa kana kathiete korani tafadhali nwa kana dirikari kangurira kagari kairage mwana u bakiendaga kumenya kira kiarire kira kingi baratumana ntumwa kiria tongoria bagicigo mbunge kya Mara nginya kaunti ya Thaa nithi kubauria baombe gukuthakuthia mobichini maithomo kenda kumenya imbia raithagwera bataomba kwithirwa bari nio kagitaga ku. Mwalimu wetu Mr. Kamwara nibuko muona edirare musengu abuyete mwele kobwa nonto bako mubanga buko mutetete kunako batele nembiete gakiramba diari beto Bega katukolera kirelo geto anene beto bonde na baidomo na bako batwetekeria batona kiradi gae CBC kiripotera Weru TV kumega kiramba wandi ya mwembe kirigichigo mbunge kya Mara mbitagwa Mate ni Mugambi. Kire chukuru magana 519 kauntini ya Thaa nithi chukuru magana 410 yake igukinyaniria kwa mukirari twa ba grade 7 mwerekeria wa kithomo kauntini Bridget Wambua akirita ntumirieze na ugete bamwe ba aciari ni baandikithite kurega kunganirwa kwao ne chukuru iria ana batumine thirikari nyuma ya iria barare ikuremo gukinyaniria jaraza kuendeka bakiuga imwe cha chukuru iu ni chankathi chanthi.
aritwa bacukuru igana na kenda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi barabara grade ya 6 mwanka muthiru ibalasimikite guchwa cukuru chingi irabakathi mbere na kithomo kia junior secondary. Kuringana na mwerekeria wa kithomo wa kaunti no Bridget Wambua, cukuru ino igana na kenda itakuruka uchunkuni burabo aruthagwa ministry ya kithomo kuona wegwa ichikwagira kwegwa iri na irachibia junior secondary. Tulikuwa tumefanya assessment ya mashule 519 zikiwemo 435 shule za umma na shule 84 shule za binafsi. Shule 356 za umma zilikuwa approved. Alafu shule 54 za binafsi zikakuwa approved. Kwa hivyo jumla tuko na mashule 410 ambazo sasa zimepewa nafasi ya kuchukua wanafunzi wa junior secondary. Bamwe ba aciari ba cukuru ino ibonanitie kurea kuganirwa muno nyuma ya kwirwa bandikithia ana bago cukuru ire irugamiritwe idini itari ciago. Arende Wambua akobauria baitigiria ana babu bathomere cukuru inu batakuraithiria dini. Ni muhimu sana kuelewa kwa wazazi ya kwamba hata watoto wanapoenda kwa shule hawaendi kukuta mwalimu wa ile dini yao. Kama watakuta mwalimu wa ile dini yao itakuwa ni sawa, lakini huko yale masomo yanaenda kusomeshwa sio dini. Na masomo mtoto anaweza someshwa na mtu yoyote, si lazima hawe ni wa yule dini yako. Wazazi wasije wakawa wanahofu ama wanahofia ati watoto wao kama hawajaenda shule ya Catholic na waone wa Catholic ati kutakuwa na shida. Hakutakuwa na shida yoyote kabisa. Maana shuleni watoto wanachanganyikana. Kuna hata kuwa kunaweza kuwa kuna Muslims, kuna Christians, kuna Catholics, kuna PCA na kuna wote. Na wote wanafunzwa tu na mwalimu mmoja. Ariuga aritoa ba cukuru ire itapetwe kanya ka junior secondary bari na cukuru chinge irabaomba kuthi itagukuruka uraja bwa kilomita 2 kuma michi kwago. Kulingana na ile mwongozo tulikuwa tumepewa, ilikuwa tuangalie kama watoto wanaweza kuwa wanatembea up to 2 kilometers ndio waende ile shule nyingine. Kuna kwingine kulingana na zile hardship ziliangaliwa na zikaonekana licha ya kuwa hawana wanafunzi wa kutosha na hata juu ya distance zilikubalika kuwa na JSS on affirmative action. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe Mbitawa Samuel Gaishima. Ngari ya koge ya ajie sibitari niyo ambulance ire kwirikana ne ya sibitari ya level 5 ni gwete mutino jo muthuku ndaika inyuma ya kumaruka sibitari neu. Ngari ejire gukamatete mwaje mugetie sibitari ya Kenyatta kwa mukiro utungata echurire rugitone rwa cukuru ya Consolata Girls. Kagitene ukawathi njeri bathithite kigongwana kya mwanya ya kutheria barabara ya Gitembene Githongo nyuma ya yogo kujirwa mitino nkabo. Kirwa gukira narua ngani muthenya wa ambulance ire gutite mwaje kuma cibitari nene level 5 imwikiti Kenyatta nonere mutino arantu baka ibarabo kaingari neje betho begurarua ona kinya kithira mwaje uju na jukuru ngari ngi na gwiko gushimo ndio Nairobi na driver wa ambulance wetu ako kinya Consolata the rough road. There were investigations isikuendelea, of course ikenda tumenye exactly what happened, but au no accident ya happen kukukari na ntobana mwaje na relative womwe mwaje of course nago kare strapped wega ko ate according to assessment there were any more injuries at all. Na mwaje wetu akonenkerwa na sionge na ambulance nge na driver nge, and as we speak ingwetikia we almost Embu still betite Kenyatta National Hospital. Amana bubu murungamiri cibitari nene level 5 akiaria agute thinetie mitino ni thiritorio muno kiandu babikibiki ora babiri kuthithia nandi ni kwitha begita kandi change nikenda bomba gutetheka kagita gakurigitwa ari mwinya ki accident tunakunika kuguru na gukethwa kwi shuma sikwethwa ikiendekana
ikenda bomba gutreatwa bwega na bakaremwa kuria na very painful to treat mtoto amwa first aid na tukaremwa kufix kuguru ka fix njara tontu bate kumba kuria ko uria tukuria i vijana betu bete NHIF offices betaba barugure card ka insurance NHIF. In that case, nyoke jawe na whatever type of accident itukumba gutethia no kana o tekore nya shiro amna bubu ngwatanira na thinjiri ndene kaunti ya Meru ni bejite amwe na kutha betha ni mabarabara kuma gitimbe na gutakithirune ikireba kuwa mitino mingi ni tutekithika ki barabara hizi aja koro tura kwena ritari ikwaria Yesu ego twariria keriga area mitino eme ikitoma biashara chanto bai dongoma ikitoma mechi anto baba etiga irero kenga meri mwerere meta mandagitari nande barabara yejire ya kidharimo kire batwe tukayukia barabara ere kirumi kire batwe na atumiri baba barara Pedro bakimitumagira bwega na Pedro bakithugana nya bwega bai barabara ene na kwina ntubange bai njirene naro kweri gwetamparo getampara nontunire rombare tutwendete thirikari tuthirie njira twina barabara injega romba no thirikari ni gutikira barabara iji ni gutekera bwega na gugwitia mbampi gekirwa tukuromba tutekomenya imite kuthithia itukwenda kuga atiri barabara jeje baraba meakire igitari ukinya bona accidents ura chingia batege kaire bodi atiri kwina gukwenda gwikirwa meshenge ekurigeria speed kwe onto bomba kuthithe kabunge bakurigeria accident you. Number 3 kinya antu babe tutugweta police officers, traffic officers kinya boy tukubera ibato chumirie ku make sure traffic laws ichikwa adhiati tu lakini babati utegera nontu bwa mantu jaraja ukarika especially kuma kirogine mwanka gitimbine njireje ne bati utegerwa ikonekana thirimba msiongerwe kana kwigintu kingi engineer bomba kumana bubu bakagwa thirikari ni bwiri gukaukira na gutigana ni corona njobi nontondu baba ingibedetike ngari iji bagiti tuna thinene na muno ndene gatucie Meru enchobi na bangi na itukuria the provincial administration yetu batutethie nontu anabeto bama barethira baitite pikipiki iji benant bare under the influence of this substance. Now the only thing we can be able to do nyumemromba jaja ibato tethie kenda maromba jeto jomba gutanguge twiromba ngai njireji kiuge komeriantu gisindwe ndene rio tole Jesu nikenda utoro bwantu betu bature bwega bakenere njira nkiripotera Weru TV betamuthuri murioki Chukuru cha Ntokiombe ni chochi kuona ni achire tayari kuamukira mathomo ja grade 7 gukiringanithwa na chukuru cha Mwingi. Bobone okoje bwa murungamiri wa kithomo Ntere Chegembe North James Sarara uria ujokete kanya kawe na ruwa kuthiuruka chukuru mwanya kenda kuthoja wibangania bwachio ariuga chukuru iria nyingi chia Kiombe tayari ni chiakete irasi bibiero na kinya kuandika arimu mugaro na chukuru cha thirikari. Nicholas Chabare katutaririe nkuruki. Shule mingi sinaendelea kupambana na kuadmit watoto, sinaendelea kupambana ni kama wasashi hawakuchipanga. Tugo ya chire nyuma ya Ritoba Junior Secondary kwethiro bare chukuru nyuma ya kurugura chukuru ntugo ya goro ende ntugo ya munthe murungamiri wa kithomo Ntere Chegembe North James Sarara na diongerete chukuru mwanya irio cha thirikari na chia anto Kiombe kuona aborachi amukirite alito ababa. We have enough facilities, tuko na extra class, tuko na a good room ile tunatarajia iwe laboratory. Ile room pengine ni ndogo sana, ni ya library, but hata hivyo sio naona infrastructure hatuko mbaya sana. Kweli wa maneno shule zetu za public siko na changamoto. Kitu tuko nazo ni classrooms, hawajajenga laboratory. So tungeimisa serikali ipate kutoa pesa, ile pesa ya CDF ianze kuwawea shule ndio waanze kujenga at least ama kuequip those empty classes at least na facilities
za CBC ambazo zitatumika kwa especially science and technology subjects. No kuringana na bora kuonekanite cukuru cia thirikari bando mwanka thaino arito baingi batikuibocoka acukuru warira cukuru imwe cia antu kiumbe tayari banjiritie kinya kuthomithia arito babarikitie no kinya cukuru. Mpaka sasa tuko na darasa moja ambalo wanafunzi wamefika. Tunatarajia wanafunzi 107 ama zaidi, kwa sababu kuna wengine wanatoka shule hizo ambazo shule jirani pia wamejiunga nasi. Kwa hivyo tunatarajia wanafunzi wawe kama ni 120 kwenda juu. Tuliweza kupokea wanafunzi wetu mnamo tarehe 4. Hivyo basi waliweza kufika kabla ya wale wengine, sababu tulikuwa tumetuma ujumbe ya kwamba wataweza kufika pamoja na wale wengine. Hivyo wameweza kuanza masomo rasmi, na hivi kama tunavyoongea sasa hivi wako madarasani. Nona kuri nogu kwina thina inyingi macukuru mathirikari nontu kinya laboratory cia arito baba junior secondary kuthomagira itire ku kana no ethirwa irachi ibiri obikugana gutire na laboratory yina into obigano buraturikitie na kuona ibubumba kwithira bukithina mbe no tuma arito baba baithira bana kinyamara. Nona kuri nogu aciari bakurua ibatigire ana abagucoka acukuru bonthe nikenda abathina mbe na kuthoma batigate kanya. Naomba wale bado wanachikokota waamuke ndio tusaidiane kuona CBC at least imeendelea na watoto hawatakuwa wakipoteza wakati. Naomba wazazi waharakishe kuleta watoto ili tuweze kuanza mara tu vitabu vitakavyoletwa na serikali na walimu tutakapowapata ili tusipoteze wakati. Walimu ambao ni wapya ambao wamehitimu kuwafunza ambao tuliweza kuajiri katika mwanzo wa mwaka. Na walimu tunangoja serikali itume walimu wa kushughulikia watoto wa junior secondary. Otherwise tumejipanga, tuko ready na masomo itaanza vile watoto wataripoti shuleni. Tunaomba wazazi wajitahidi vile nimeona private schools imefanya already, wao wamejipanga, watoto wamerudi na masomo imeanza. Kumagebe North, Betan Class, Chabari. Etana mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkero rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kire uritani bwa courses mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi uguneke ni untu bwa Nteto nkuruki turingire thimu kurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited ireyendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama enthongi mono na nikuonekana ndukiene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month.
maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jua Mega Supermarket mokana jua bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitukukukuwa togeni kirojukania bwa Januari mwaka juangirijiri mirongo eri na idhato bure buetete nambere. Nitowe janaga courses taiji, School of Hospitality kana urugi, School of Cosmetology kana mantuja urembo, School of Business and IT, biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekere, na School of Civil Works mantujia waki na ubundi. Nitujukagia ritobaria batikinyite grade chia kutonya university. Nitowe janaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma. Tagichunchi kia mirongo enana kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchuaga ira ritobeto internship. Torina nyomba chia kurara na marei jeto nija kuguna moko juaku. Neukomenya manto nkoroki na otoriongere bichine chieto kana otoringere dhimuiji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Ngukugwatogeni oringi kiri Nteto chietu cha ruthemwe ngichokera na Nteto nkuruki nyuma ya mandagitari kaunti ya Meru guchumiria kuregana na insurance yogima bwa mwiri iria bagitiri ni thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga itikubaguna na ndengwataniro ya gutetera mandagitari ni KMPDU ni chumiritie na kuorota Imwe cha kaunti bakiuga irigwatanira na biashara kiumbe anto akugwatanira na kiama kia thirikari niyo NHIF ontuburia bakumeneria bonene. Solidarity forever. Ngwataniro nene mandaktari KMPDU na ndentukono ni shumiritie kwithurigitethire gukiria kajoka ikundi kia rungamiri bali tigobogima ndene kaunti Meru barabashumire ntukogoro kwithura berera mikira mubango ya insurance bakwithura benenkerwa ithirikari kaunti Meru akeria ndikibante twaja Nairobi mwandiki muno ngwataniro BBW na ugite no mwanka motaratara jo itoro nkiame gutegera mishara na marupurupu ito bathirikari SRC joko ni insurance ogima kira ito bogima jo itoro jo ithingatirwa ikinya sheria ambayo ilitolewa na SRC mwaka wa 2015 inaangaiza kuwa kila kiwango cha mfanyikazi wa bima ama wa serikali kwa gatuzi ama national kuna ile lengo la cover ambayo tunaweza kufaa kuwe nayo ikiwa ni inpatient, ikiwa ni outpatient, ikiwa ni optical na ikiwa all of them zimekuwa described vizuri. Kwa hivyo hakuna county ambayo inafaa kiuke ile makubaliano ama ile circular ambayo ilitolewa miaka 2015. Davjalenderia agashoka korotera bunene muno magavana barem bagwikira ito bogima kiri insurance company chento biombeka na private na kwena NHIF kwa inafaa zaidi tukitumia ile bima ya NHIF kukinga pia wafanyikazi madaktari na pia wananchi katika kaunti tofauti tofauti, kwa sababu ukiangalia private insurances, kitu cha kwanza with the word private is to make profit, so they will always watafanya ile wawezekano ili upate ile bima ambayo haifai ili wameke hiyo profit au fidia jinsi inavyotakikana. Kwa hivyo tunasema tunaangazia kila mahali, hakuna county government ama national government ambayo inafaa ende chini ya bima ile ambayo iliwekwa na SRC. Kolinga na ngwataniro je KMPDU rwangirogi majandhiro ne kinyithirurekere tobunene mono ithirikari nene nyathirikari ne cia county arabako mandaktari babangi bakwithura bagita meri mingi batonete mishara na barana abo bakwithura bakiri internship ciao bakethura bekaro bobwega batonete kibaruga barongera Nteto je kadhari bakawa daktari friend moki wambua oroithe internship ochibitane kagundo rotero Machakos akomithiria na akarobo gatonete kibaruga na ragwatiri mathuganio na kemuthia ashita moyo. In a suicide note he wrote to the sister, Dr. Mogi described his desperations not being able to find employment and the sorrows of watching his poor family struggle months after completing his internship at Kangundo Level 4 Hospital. We say that Punda amechoka. Enough is enough. And for how long will we continue to have our young colleagues go for so long suffering for depressions that is meted upon them? For how long are we going to see the county governments
mismanage healthcare by not employing the workers, by not employing the doctors, by not providing the much needed services to the public. Kere mandaktari bo bangi batigi rutero Machakos with internship chao bariuga nyuma yiko kya moki bo patiko bena Weru bango game. You can see that the hospital completely depends on the interns. When interns are not posted, then nothing really happens. Why? Because these general hospitals have no doctors. There's completely no doctors. The hospitals have a capacity of up to 60 bed capacity, while out here we are suffering. You go to a public hospital, you cannot be saved. Small things like what happened to former cabinet secretary recently are things that can be dealt with very easily. However, because the government chooses to just train us and let us sit out here until a majority of us decide to leave the country while they importing doctors while we can do the same jobs. Shame. What Shame. is that? Shame. We are angry and we are pissed off because these young colleagues are the same kids you are carrying on TV the other day for getting A's, saying their dreams they want to be doctors and surgeons. Their mistake was just to work hard in school, be disciplined, and work hard in college. And now they are back there. Their families celebrate their graduations. Then you have a child going down. You watch your child going down through depression. Thousands of healthcare workers going down through drug abuse, alcoholism, to cope up with this nonsense. Romba line lengwatanije kempindi unandikire thirikari Samuel Ruto ni ayike wirane bo kwandika rityo bogima ngiri 20 jora ugire kile manifesto jawe. Na tunaona kuwa 20,000 healthcare workers wakiandikwa, madaktari, nurses, na clinical officers, na all health cadres will be able to offer services to the country. Ni kipengele muhimu sana katika manifesto, na ile faa ikuwe imetekelezwa siku 100 ambazo zimepita kwa kuingia ofisini. Kwa hivyo tunamwomba huu wakati ambao madaktari wako ambao wametimu na wanateseka na wengine wanakufa katika kujitia kitanzi, ni wakati wa kuimplement hiyo manifesto na kuandikisha madaktari na wafanyikazi wa afya jinsi walivyoahidi. Come March, if some of the issues are not raising here will not be implemented, we'll shut down. We'd rather stay home with our colleagues than pretend that we are working and we are just watching patients die. Nke reporter Nteto TV kumaja kingina nkifuke Nairobi mbita Boniface Mungera. Akoro banjuri ncheke ya igembe amuro ni baringite marubuku ntwere bwa kabaine na kuweza na mukana jwa mtu uria ugacheta kabaine agekirwa ampene na njara ya watho kumuthingata baritaririria maramari ni bethrite bagitumira untwere bubu kunyamaria kari kabaine ni untwere buria bwanjiritwe ni nthuke ya ramare gitare antano taura tukumenyithwa ni Dennis Mugendi. Ni kiama na kiama wathani ule wathani imainya na mainya rutere runi kanju ya kuruba njuri ncheke ya kauro besau na rurungi ni baine kana wenda mwite waku kana gapipi karia kathingatagwanira mare igitenere antano bobunde na buburi untwire bwa amiru bakuma thusi mwanka Ntonyiri Mumiru nawe agambire na kuotikia makiathambia kingi ndao bani akurubanjuri ncheke ya igembe South batulite garune yao ya ngongo itumbi na mituro wokunia na guita ugambi bakuregana na baine nyonto bwakiria bakuwa ni kwithirwa ire na mitugo imithuku mugongone na kuma Nandi ikeja ikuonekana. Tuthwanite untu ba kukana kana kuinga
muntu ora obwetha chone ananyi owetwa Montane na ora ba weta okela ba mweta wakuo ba mweta baine na kwina mwire nge thatunio ira niwe gwita kurumana oya bo baine ba weta kurumana pere buru anto ba wetwa wakuo na kundi keu githara kinywete bangi gikanywa ndawa cia kulebya na kinyana baba inge baba te njira bakare mwandi kuthoma nontu ngweyo ikwenyangia itokumenya iborwanite untu witwa kaboito bakeya baka batema into kanuni bake antu bocho bakara ng'ombe ciato itena atia na untu bwo butumite bututhuria bajoka barambiria kinya kwiya uguma kinjori kuria kiongo bakaua njori na wakuo kana baine ou ibo akuru kinjuri ukanusa mantu akabaine no ntuika kurita ngwite bui kwitake urange kurunjirene na twana na atuma twana tura twingi tundikangite sana twenganite nwe no ntubu mwambere airethe kianine kumarukire mwankoro kithe yonto itare antukwegumya kaire thera ainjirene ya ntukwegumya gethenjire no tikana geta kanisene kithe yonto narua agethe arinjirene twana tukura kinya skuru tubathiata na bonge wa utumite tuthura sana kangwicio cia thuka na rueje miaka ya nona iborwete muntu atemango naka muntu amibwe gatha amibwe mwanka akwa na athikwa ya guthikwa we nontu ya Montane yathirira au yatendelea gisheria nontu sheria etiche Montane na urire juzi ya ibawatete mwekuro muntu kimongoro bakarara yo githakene ba mukinda KINYA ga mugwata KINYA na no Montane ubutono ringe kuma nthira ombwa December ibetete ara mungenti bata mabia kurabia muntu eka yonthe bia kudampempe na nthoroko yandire agwe iciete to ciara cia tutura nthe cio nthikathira tene kiri muturire na mikarire ya Meru bariuga tiu kwari baine ni therwa iri na gitio kabaine mbere ni kathikira akuru ni kathikira nyange kuru ruare kabaine kaga ekuo kago kathai katego kira mukuru na gatugire nyange kuru ngekura ira baina nikakora nya baina njirene kabaina katiche nyamanto ya kore kerumi ni kurumana ke barumana na kinya metino kone ke antu baba ithi irona ni okulukire kabaina kau nonto kabaina ke atira kurumana gatemenya ora gakoria gatemenya no atia ni kuruma ke baruma Ogita igamba bakuthirania nayo na uramitumira kinya mpithio na mantu ne jangi akaringwa 30 ira ni baini anjuri ncheke ende thae kai tuwete tuka kuwata itwetekeretie na itukaya na kinya copy kiri anene betu machibo yeta kinya DCC wetu na OCS tuwe antu bau bakawatwa ni bawatwe na bawatwa ni baambithwa mamba ya untu ya moya ikotini na bakeya kuwatikana bakarwa na njori yembe bakaringwa 30 na kinya roka tha ithetie wewe ngworoka tha ni wewe na kiatho kiu akarwa nembe na njuri ncheke ni kurie Dennis Mugendi, Weru TV, garone ya kurubanjuri ncheke ya ngongo itumbi kirarai wandine ya maua Yembe South County ya Meru. Rais William Ruto muthenya jwa ntuku ya narua nekete muchemanio jwa Kinande na kanjo ya Minister bawe kuthingatira wetikaniria bwao kiri muchemanio jwa au kabere ntere cha Laikipia njira ezi nzero ya kugita michemanio ruone nikenda kunyia utumiri bwa mbecha cha thirikari na gutigira mantu ja thirikari jandene iza kwithwa jagikarua na jate kumira kiri mwingi. Muthenya jwa narua Rais William Ruto netithite na mbere muchemanio jwa mbere jwa a minister bagitumira mitambo ya Kinande kujukinyaniria kwa igita ria mbere buru a minister baba ne bakinyire garone ya Rais Nairobi batika matete mauku na miuko emerito haria bakwandikaga miario yao na njira ya Kinande. Rais Ruto na ugite muchemanio jojo
kugiteka Bobo ne kuonania nande thirikari ne kwambiriria kwamukira mitambo ya kinande akiongera Bobo bukarikithia ngugi bunene. Process of digitization of all government services is going to be part and parcel of the processes of the government of Kenya and part of the delivery of this administration. So I want to congratulate CS Weru and team. MCA wa Kworoto Saraga Kina ejene mukana kirirwangirwa kumenyera nyomocha kithakani KWS akiuga kuri no gwati bwakari kwanjiria kwithukira njogu ne muthuro jwa kwenyangirwa miunda aritariria njogu igatwika kaumuga kanene gampara ya kiara Montere uchatigania na kinyegembe. Nicolas Chabare na araniriti na MCA ujo na tutumira ripoti eji. It is very painful. No nto into ibyandirwe ya Rwanda roro agaitiro ro akilera na luma nau na ngatho kwijira nao bwangaya into ibyaumire nyabitera umanthi munga uyo andirwe yaura mbure mbere ya isele munga uyo uma. Kuringana na MC uyu wa Kworoto atwe Saraga ki kaunti ya Meru ariuga ende no nto njogu ichitwikite kinyamara ibwega anto oba rwangirwa kumenyera nyamuino cha kithaka KWS pakaibumeria bulempo yo chigutia medani yanto kana wethira togu nyume ya kiumia kimwe anto na babakanjire kurutia matagaria amao njarani gutigire bakuriera bika ibiabia medani yao kumania na njogu. Anto ba KWS tafadhali njowi ikampanga kiri anto beto na no nto tekwenge tweterete ibia kora bira tweterete mudene mira na mpempe uchietu bakia kureka twambiria kujukia sheria njarene chietu twambiria nayo pamba na njowira twingwa no nto itwi otoro ba muntu ibubene tomi korokie njowu kubareka tuendelea na kiumia keke athire njowi cie miundene toyokia atua bakio to blame kaindile no tukatuigwinya tutukunoa na antu beto bakunoa tote kwenda kuria misanda itwewe kanya bila twinabyo batu turi in peace na turi twaniri na turi twiga wetu kariboya Mononkoroki arigo kaya kwithirwa anto bakathura na banjirie kujuchiria njogu ino matagaria bayabongwa na njira ya uchiuraga kana kinyaga uchiria arie nyama ende na baba bakagwatwa anto bakarutha maandamano mwanka maobicini mao kwithirwa baingiritwe nikenda abathina mbe na kuria byabireku no ntogotire bya kuria bitigere kumania na wenyangia bonjo giruthite ndeke ni kuira anto bamenyaniria na njogu totomba bamenyaniria njogu no nto njogu te muntu njogu ite aracia anto ibaracia na baga interact njogu ite aracia no teringa inyakura kunya leaders beto bamwe kiri na bokiona njogu niko thangikia anto kinya babote kuthithia boya but tunapeana notice as from today njogu ichiathiria another 7 days miundene anto beto ora bakenda achio barwendo ciethie twero barenda kinya kuciethie bila bakethia bakaurwa na bakawatwa noro kawatwa arete njogu tukandamana twende twete au tore ya nkima cia thirikari no tututene nya nkima cia kuria utebia kuria imbia umire kwa utokeya bwa wato mware njogu no tutubwire jireni bwaremwa bweka mwe kwa borisi tokeya twende turi au boto ingela tore ya nkima cia theri Kumegebe North Betan Class Chabari. Njaya Justa Nkathaa uria ni mwana wa grade 4 na uria rugono rwawe rwaringire biongo bia nyomba cia Nteto gukurukira Weru TV kumania na njaya yao kwithukirwa ni mbiroro na ndini bagwatite utethio kuma kiri Nkathaa ya mubunge wa Tigania East niwe Kajuju Mpuru. Kajuju ni atigirite njaya eze iri na ntwaega gukara na kurara na kinya gutigira Justa amonana bange baria bachiaraniritwe nabo bakwithirwa bagikinyaniria kiroto kiao kia gwita chukuruja ana bange mukirimithika na chotariria nando na ibaro ina ndutaira handa etanda watu garua nkaya tukare oni nkwenda kuthoma ndenda mbona mtu watu tege na ntelia cheri wetu mbaruto kompone irio ria rombare Justa Nkathaa mono kirati ke binorati na murio yo kuringa mabuti na kuromba romba ntorene kenda kuonera nja yao ya ana batano mona aciari bobia kuria kumania na ukiaburabu abarumirite mbiroro na murimo yorayo aringite inande buru au na ya mbiroro nunte kinya ndenye motembetana ju na nyume wikwa kirero kia Justa Nkathaa mubunge otigani Agnes Kayuyu Mpuru na ikinyithirie njai na kwanjiriria rwendo ro bathambie mbiroro ubakira nyumba twaka kanyomba ka na tuomba kubekira kubathurana na ana yaura tuije kawaida ana bagakora ibenda gwita itakataria na aciari twekira rumu ijere ana na ya mwene njai na mwekurokie
na twabakira kariko karaba komba kuruga batikethairwo bare amwe na chuburi amwe na into bingi bia ukirio turo bwao twejete gukurukira kiao kia mwana ukenda tumba kumutethia na ora kiroto kiawe kiri atethie nja yao omba kumitethia na twitokera mutiyo nende njara chiona mauro yara yaromeri mbiroro iya theri buru na ina mutiari uraringi nthei murimo nende na bui buru na nakwiritira ngweti yawe wengwa bavire sana nya mwathani Murungu ndamture sindano buranda kuyanga oteka mwathani Murungu ambikira kiao na mubane kabisa nindu wairana kajoka ngabadhamberia nguo na chuburia ngabambia abiande nenjae nyathani we atije nyabia kubi na mbere ntaumba ona vya kurandi vya na magita yanza kumaika yote tuvinda yenyambika nambi na kenda koyoria kiroto kia justa gia kuthoma kayuyu na ikire wira nebo baike cukuru nyume bathambwa na bathera buru kuma kembiroroi na rukoro acio tuka make sure justa kuthoma mwanka kinyara arawengwa kenda na Januari tukaja kubuika cukuru wikwa justa na tukabuika buinthe na buthome na bukareja na bau bangi kwa ndenda mweti aritango mweri jojo December na January mbere tucoka cukuru ana babethero bakuthira mbiroro na maguru jatendera kenda tumba kuona nafasi ya kuja tubaikie cukuru wira ne bune ndibo kinyanirite tikenju staki ndiuke mutano ina na mwaro ina baraba iketwe cukuru ya St Clair na skuru endhake St Francis Terechenchero ira irunguro tongeria bafadhaliwa na araba kaomba kuthoma na kinyo tungatirwa kiugima bwa mwiri ugima bwa mathwanio na kinya kendini bakionanie keno kiao aciari bajusta nkoivaye kayuyu ndo ya mitheretia ntumetheria na nguo na njukiriana vaita kathome ba bamenye bantadagia yevele tu monopol ngwele tu pulupolo monde yevele tu mono Nantone atori bathote ana baitorite mbiroro ikare mapio na ndawa cia cibitari tukea facility lakini rire yire na tuthamberie twana tumbiroro nkatho nyingi muno tumucokeria cia mwanya no tuthai turi ao akirite aro ni nyumba amubwithiretie maendeleo ndani ya family tekura muno akayubia mtu maga muno kumiria kwa yara mtu ana bonde mukirie skuru kuna ndene nkubwirao baba nde bae na bate weta cukuru mtata arusi oku kana ona mtu na bake baingi oria ebambia bae nabo kuna Nteto menya raithiria na bakarimba konerwa maana itocokeria mweshimiwa wetu mporo nkatho cia mwanya no ntukwira aturombere kura thote na aturire atika na kamongo na kandra na bathu tukuwerua muno no nturira ailetie family no nturira arende muno ni family iramenera kuya tura riria thote na akona ibo ya toyere twana tu bathu tuwire tu mweshimiwa wetu nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri uwa mithika Mutaaramu wa mantu jegie ugoti na ugite tagarera Rais William Ruto kuga no mwanka muntu wonde ari thirikari ugoti ni kionaniria gikiega kiri Rais bange baria bakeja kiuga ugoti bugatumirwa bubwega bomba kuonokia nthiguru mithatene yokia Anthony Kathenya na Nteto Nkuruki. The good people who are used to exempting themselves from paying tax, their day is up. Every citizen must pay tax. This country is not the animal farm, where some are more equal than others. Ujo ni Rais William Ruto akialilia bunge muthenya igoro ntereja Mombasa. Ruto akinenkanagera mukana giatongora bara wakagita kanene bethiri tubati kuria goti na kuga Kenya munini kana munene no bakaria goti. Ona kethiro mutongere jonde atagota mtu kiumbe maseneta bathatu kuma centro ni bale umerie na kuweta tikambuni rejithiri tuite kuria goti ni jemo jwa rais wa ukabere Uhuru Kenyatta. We are demanding the former president Uhuru Kenyatta. He had his power time, he misused it, and we are going after him. Not after his personal businesses. We are going after the fact that he has been avoiding paying taxes. And if you listen to Laira speak, you'll hear Uhuru Kenyatta. Thirikari ya Rais William Ruto likionekanaga kwibangania kenda kuthira kambuni jamujwa Kenyatta kenda bali ya gotira batirite kwa kagita kanene. Hata wakijificha kwa maandamano, mambo yao tushayajua, tushayamulika na tutaendelea kufuatana na wao. Each and every one of us must pay their part of taxes.
Kuringana na Patrick Mulemi ule ni wakili wa mauntu ma uleibwa goti aligetagera Rais William Ruto ni rega na likaleta Weru kile uleibwa goti kire tongole bathaino na balaba keja thirikari ni na kwina reason ira utema constitution yetu kana katiba yetu yuga itugwetena president for a maximum of 10 years miaka 10 yake nyuma miaka 10 tukareta mtungi kingo wethera president ura aliku kana munene wa thirikari ura aliku thai akuthithia makosa kana kurutha makosa for the 10 years. The new government can come igasubira makosa maruthite iga punish kana iga correct kingo no yora thirikari thai Ruto akaligitine akamenyana ni ndarutha makosa thirikari ekeja ikamburia atiuka kwithira Ruto thai a protect Uhuru na yora keja after Ruto a protect Ruto, then there will not be fear ata ututeni ndi gweta election every 10 years. Kulingana na Mulemi, marais bonde bauka mbere kwambĩrĩria kĩ Rais Moi, Rais Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta bethirĩtwo bagĩkunĩkanĩra mahĩtia marĩa bethirĩtwo bakĩthithia megiĩ ũleibwa goti na kagitane gakinyĩte rĩu ũntu bũbũ ũkinya mũthia. When Kenyatta died, the first president of the Republic of Kenya, agukwira gitine Moi athukirie uongozi atuika president kuma au nontu ari deputy yake atapanishi Kenyatta kana kuthi kugeria ku correct mess kana ku correct magosa ma Kenyatta ka protectire Kenyatta na atamu wetendelea nawe kuija kana kuruta biashara cia cia Kenya akithukuma mbeca pengine kana kija minda kana kirutha magosa mamothe arutha nontu timtu akumuria Kibaki no akuija thirikari-ini atauria Moi makosa make mararuthire ukona ya mwa protection atatonga kampuni ciawe atatonga biashara ciawe atatonga minde yawe amurekeria u Kibaki akuma Kenyatta Uhuru Kenyatta eja Uhuru Kenyatta kuya no ya protect Kibaki makosa make mararuthite monde thai Ruto akuja kwina kore ya kinya Ruto a protect Uhuru makosa make monde mamaruthite kini as a person kaurua mbuga that's a very bad trade butibati utuika bukari u nonto the rules are here mtura kuruzi moni mwananchi wa Kenya wa kawaida. Mwena ugu Mulemi ni auletia Kenya guteje na migambo ya tongole baraba kuumiria na kubaure batikari goti ni kwithire tagerere tinyirie mwanasiasa ojo endele kainyiria kulega kuria goti kagita kala kiyarega kwithira na kuinga biashara jaku. Ati Bwana Ruto sasa amekuwa yule Zakayo. Yule Zakayo ambaye alikuwa anatoza ushuru katika Biblia. Bwana Zakayo, Wakenya wamechoka na ushuru zako. Tumeambia Wakenya wakatae kutoa ushuru kwa Bwana Zakayo. But it's a very reckless statement by our politicians kuira antu batikare tax. No, that is for the good of everyone. Tax is not a voluntary act. Tax itiri ya kwenda. Uti mtu areaga tax no tunakwenda. Given an opportunity kila mtu akiavoid kuria tax. So tax ti voluntary. Tigi ntu gakurutha ikwenda. Igi ntu must yure. Okethira okwiro politician, okwiro imunene uri kutikare tax, sheria tax iriuga kila mtu arie tax. So kinyokero i president wengo kero tikare tax. Sheria ti ogo protect. Wakili Mulemi ni auletia na siasa kwithirwa bena umakili untu bakuria goti na kulega kwa iria Kenya ni kwithirwa na ngugi nyingi cia thirikari tiendelea antu batikuria goti. Muntura kwirwa atikare tax thayu aina security protection ya government. Mtu thayu ethumira government vehicles. Mtu thayu pengine aimama kwa government house. Na all that iri wana Kenyan tax money. Ugoti wa Kenya bukumurira all that good lifestyle is living. Lakini akuja akuira butikare tax. So this person is not being honest. Atiko alioma. Mwena ugu na thirikari ya Kenya kwanza gutigire ti kuongera goti ginto bila Kenya bagutumira zaidi ya goti rekirwe ni thirikari ya Uhuru Kenyatta. Thirikari ikuija thai itibati kuongera any other tax. Kato maintain tax ile o thai lakini to make sure kila mtu na comply. Kila mtu na kuria tax, kila company kurutha interview tax ni kuria the right tax. Kuma muji munene Nairobi,
Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Ngatho cha mwanya yogwe ogwatakanya gaku na kwithira ogwatanite na bautwikire nteto chetu cheru themwe kiriji na nteto ingi nkuruki gwatana na oni wona cheronga mathaa 3:30 ngakwendera kagita gakega mbita Maureen Kinya onanetwa mathithio Maureen Kome. Eje ni Weru TV.